Yabona uma ngabe sewuspiritual kahle hle usukwelinye izinga kufanele kuthiwe uyahlanya. Kufanele mabe kubuka labantu laba abangekho kuleyo level kumele bethi uyahlanya ngezinto oyishoyo nangezinto ozenzayo ngoba vele wena usu-operator kwenye dimension. Uyabona mase bethi uyahlanya awusuke usu-right impela, usuke uhamba ngolayini oqonde ngqo. Lalela ngikuchazeleke wemuntu othi abantu bayahlanya uma be-spiritual. Yonke into la i-conscious, yes. Yabona la kunama forces of nature and those forces are very very intentional. They are very intentional because they operate under a conscious mind, infinite living mind. Yabo. So wena nesihlahla, wena nenhlabathi, wena notshani lobu, wena nayo yonke into enidaliwe kanye nayo niyaxhumana nalezo zinto. Uma usuyiraise kahle level of consciousness yakho uyakwazi ukucommunicate nazo zonke lezo zinto engizibalayo. Yabo. Ukwazi ukucommunicate ngisho nanezilwane. Yabo. Mawufika esihlahleni usibingelele usihage bese kuthiwa hayi wena uyahlanya. Ingoba vele awusekho kule level le abakuyona abaningi ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunombani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Masu usu spiritual kahle hle. Uyayekela ukuthatha izinto for granted. Uyayekela ukuthatha izinto for granted ukuthi izinto azizwa futhi aziboni wena olayithile la emnyama. Yabona uoperator kwi level yokuthi umhlaba lo uyawunakekela. Ukuthi yabona lo mhlaba lo uma ngabe ngilahla phansi something kuba khona mase usu conscious enough, usu spiritual enough contextual athi hey yenzani wenzelani lonto leyo. Ngoba vele lo mhlaba lo uyazi ukuthi wona ukubhekile. Umama wakho lo njoba uMother Earth nje wona ukubhekile ngoba uphila la uyakunakekela ukunikeza ukudla kwenzela yonke into le. Yabo usuku usu operator wenye level lapho. Izinto usuyikhuluma ukuthi ngiyayikhuluma izinto yabo. Mawufika nje ukuthi ufuna ukuzochitha amanzi uyabona ukuthi senxinekile manje ngila ehlathini uthi ngithi Jobe fike nje uthi sanibona niyaphila bengisacela ukuchitha amanzi lapha yabona. Cela ukuchitha amanzi kule ndawo yabona usuka enye level lapho. Ukwenye level lapho. Yabo usukele kwi level yokukhuluma ukuthi hey mangiyibuka lento le. Phela ngisayibuki mina njengabantu abaningi. Sengiyibuka ngokuthi lento mina nayo singimunye kahle kahle. Lento i-conscious lento le. Lesi sihlahla njengoba ngisibuka lesi sihlahla si-conscious lesi sihlahla. Kwi level yaso. Ayizwa lonto kwi level yaso. And because this energy is very subtle, yabo. It's subtle kakhulu le energy le consciousness because now if we are going up the ladder, we upward spiral, we level of consciousness. The energy is becoming circular and circular and lighter, but mawehluza phansi the energy becomes denser and denser and denser yabo. So that is why you become so energetic sensitive. Mangabe ukuthi usuyirise le level of consciousness yakho, you become so sensitive when it comes to energy yabo. So you're able to pick up kahle kahle, you're able even to pick up ama energies athile ey'ntweni ey'thile ezinye ekuthiwa ziphile. You are able to pick up. Usukwenye indawo lapho ke. Usukwenye indawo lapho. Usuqonda kahle amanzi ukuthi amanzi yini kahle kahle amanzi. Amanzi usuwazi ukuthi ekuse amanzi vele a storage memory. Lamanzi vele lamanzi aphethe ancient wisdom, ancient knowledge enzima kakhulu ngoba lamanzi lokho abakhona lokho awekho amanye amanzi akabakhona. Lamanzi lawa yiwo. Awekho amanye. Yabo. So asekubone kukhulu asekubonile kukhulu asakubona. So ana yonke into. So mangabe wathathwa afaka kwena uyazi ukuthi ufakani mfowethu ngiyaphila. Siyaphila. Uyazi usuma wathatha wena ugeza ngawo ufakani. Njoba ngisho nje ukuthi mina asekubone kukhulu ane knowledge ye universe. Serious.
So usuke usu-understanda lezo zinto lezo abantu abaningi abangayi-understand yabo, bese bethini-ke bazothi uyahlanya-ke vele eventually so hayi this one is crazy, this one is crazy. Kodwa yabona kumele uyiprove lezi zinto ziyakwazi ucommunicate nawe, zonke lezi zinto ziyakwazi ucommunicate nawe, kumele ukuthi uyiprove wena lezi zinto lezi. Kodwa futhi awukwazi ukujampela kuleyo level leyo ukuthi ukhulume nemvelo, ukhulume nezimo kanjalo. Awukwazi ukujampela kuleyo level. Kunento ongayilungisile la kuqala kuwena. Kunento emele iqale ilunge vele kuwe, yabo. Esimeni senyama ke nakhona kunento emele iqonde nasesimeni somqondo, yabo. Ube kwi proper channel lapho. That is why uthola ukuthi asinankinga kakhulu nalezi zinto lezi, yabo. Kodwa sifuna lokukomoya ngoba siyazi ukuthi lokukomoya uma uthole kona usuke uthole yonke into, yabo. Usuke uthole yonke into, yabo. Mase kuthiwa ukhethana ukuthi wena kulonyaka kube khona izizumbulu zeimali onazo kunokuthi ube ne-spiritual attainment esilingana nalezo izizumbulu zeimali. Obviously phela singakhetha thina i-spiritual attainment esingangalezo izizumbulu lezo ngoba siyazi ukuthi igoqa leyo vele, ngoba siyazi ukuthi akulula ukufika kuleyo level, uhamba lukho lula ngoba sila kwamhlaba. That is why ke nami ngithi mhlambe asihlanganeni kulonyaka, ngizonitshela mase kuqalile ingakho ngithi asihlanganeni kulonyaka lapha na ku YouTube siwenze lama practices mhlambe asondezayo kwi alignment, ngoba ukuphefumula ezinye zezinto lezo, ukuphefumula ukuthi siphefumuleni, sicontrol i-breathing, kunezinto okuzenzayo ezinye zezinto ezizobe sizenza lapha kwi channel uma ngabe uyimember lapha. Phela ke sesingavumelana ngesikhathi ngoba ngithe mangibheka ishedule yami esikhatsini engabona ngathi ithense kakhulu ishedule, kodwa ke sesingavumelana ukuthi lento singayenza ekseni mhlambe ngo-5 noma ngibheka indaba yantambama ngoba isikhathi esisavuma manje ilesi sasekuseni, but angazi ukuthi awena amashedule nina amkanjani, mhlambe nisuke nitatazela nijaha ukuya kamlungu yini noma kusuke kuzokwazi ukwenza, ngoba phela nakhona ngiyakuphasisa vele ukuthi uqale ekseni ngoba eziningi izinto ezenzekalayo during that day. Uyiqale vele ekseni lento ukuthi qhube kusuku nje vele wena usuchajile vele, yabo. Ngiyibone nalapho i-right futhi, yabo. Kodwa ke vele ayikho i-hard rule la ka spirituality, yabo. Kusuke ukubuka kwakhe izinto nje. So seningasho ke nithi siyenze nini lapha ya ku YouTube lo live loyo nje maybe 50 minutes to i-hour, maximum i-hour sindawonye senza lento, then bese siyahlukana sithathe lawo ma comments, ma remarks, ma questions, and then bese siyahlukana zama ukuzi-align ngoba nayo leyo iyaba i-table charger, ngoba uthola ukuthi mhlawumbe esimeni sokudla kunokudla sakudla vele that is not right for your body, ne, but usakudla until mhlambe uze wenze lezi zinto, mhlambe i-level of consciousness yakho inyuke, uze wenze lama breathing techniques, uze wenze zonke lezi zinto mhlambe sizobe sizenza, ngoba vele phela okunye sobe mhlambe sibuye silule, yabo. Silule ngoba i-spinal cord siyafuna silokhu usigobisa usibhende usenza yonke into ukuze kuflow i-energy ngoba siphathelene ne-central nervous system yakho. Lapho yabo ulayithe ezinye izinto lapho ukuthi uphinde ulekeleleke kulolu uhambo lakho lolu lwakamoya, yabo. Singakhohliwe ke phela ukuthi nangapha kwezomnotho ngiphinde futhi ngithi ukunithinta nakhona nginibangela isicefe ukuthi cha lalela budget baba, plana check spending sakho, ngoba kufuneka phela ukuthi silo stunta la sicabanga ukuthi wena uzovela uchile nje izinto zizenzekele. Do your best and then God will do the rest. Angitsho uya budget umdali uzoqhamuka namathuba, qhamukele nezimali ongazazi esithubeni ubone sekukhona izimali, kodwa wena do your best, ngithi yabo.